različiti motivi mogu voditi ka istom cilju, Ali i Edward ne žele iz istih razloga da povrate Alovo telo. Njihove želje su potpuno suprotne, iako je njihov konačan cilj isti. Al želi da povrati svoje telo da bi ponovo mogao da osjeća. Da oseti hranu, dodir, umor, san. Njegova želja da povrati telo nije hir, već potreba za postojanjem. Jer on u oklopu posjeduje svest o svetu, ali ne i osete sveta. Prirodna ljudska potreba je da budemo u svetu i od sveta. Biti od krvi i mesa, jer je to dokaz da smo živi. Svaka povreda tela podsjeća nas na sopstvenu smrtnost i prolaznost. Telo je potrebno da bismo osjetili život. Edward osjeća krivicu. Osjeća se odgovornim za stanje svog brata. On ga voli, u to nema sumnje. Ali krivica je jednako snažan motiv. Dok god ne ispravi grešku, krivica mu ne dozvoljava da zaista živi. Odricanje svojih moći zarad bratovog tela pokazuje oba motiva. Koliku ljubav posjeduje prema njemu i koliko je spreman da se odrekne svega, samo da ispravi grešku i izbriše krivicu. Krivica je deo njegovog identiteta i on se odriče svega da bi uopšte mogao da živi. Čelični alhemičar je pričao o bratskoj ljubavi, ali i o nepodnošljivom teretu krivice koji čovek nosi.